дуруд бинандагони азизу арҷуманд ба хусус ҳаводорони барномаҳои телевизиони синемо. Инак барномаи дар меҳмонии синемо аст манзури шумо ва меҳмони барномаи мо ҳастанд номзади илмҳои тиб, академик, раиси ассотсиатсияи тиби халқии Тоҷикистон Мулло Зуҳур Тоҳирӣ ва меҳмони дигари мо Мирзо Юсуф Тоҳирӣ, омӯзгор, шоир, табиби халқӣ, аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуморо хушомадед мегӯем ба студияи телевизиони синемо. خب این زمان ما قرار داریم در 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. همین استقلالیت تا چه اندازه در رشد علم تاثیر خود را گذاشت؟ مثلا اگر در دوره شروعی من 3-4 کتاب نوشته باشم، بعد طول استقلالیت به 40 کتاب نوشتم. امروز که نه اینکه در تاجیکستان، بلکه من با قریب 3 کتاب من در آستانه چاپ شد. از این پیشتر 5 کتاب من در داغستان چاپ شد، اینچنین 9 کتاب من در روسیه چاپ شد. و استقلالیت برای ما امروز من امکانیت پیدا کردم که در ناحیه عینی آسایشگاه سازم. آسایشگاه بنیاد کرده استادم از طرف حکومت دستگیری شده است، از طرف وزارت تندرستی. همه کوشش میکند که یکدیگرش به کمک کنند و جمعیت سالم نگاه داریم کارو پیش بریم. این است استقلالیت ما. خب اینجا میخواستم از میرزا یوسف طاهری بپرسم که استقلالیت برای اون کس تو چه اندازه در ایجادیاتش تاثیر گذاشت؟ من از شعر استقلال خودم سر میکنم که من همین 25 گفتار به عرفی 25 سالگی استقلالیت برآمده است. در قطار 25 شاعر یک شعری من هم با نام استقلال: خنده طفل منی استقلال، جان گویا وطنی استقلال، میوه‌ات شهد به کامم گشته سری هر انجمنی استقلال، با تو امروز حیاتم شیرین گل زیب چمنی استقلال، تاجیکی من به جهان مشهور است، کینه و بغض ز قلبش دور است، خانه ملت من پرنور است، دخترانش به مثال حور است، راه نزدیک شد از استقلال، شکر این دور کن و هیج منال، آرزو داشت روی تا بر ماه، تا به خورشید روی بی پر و بال، این همه فیض استقلال است، مردمی تاجیک من خوشحال است، ما دیگر ترس دشمن نکنیم، قامت دشمنی من چون دال است. با کلمه استقلال چیز دیگر رو گفتنی هستم که من که سالهای دانشجویی برای یک تا زادگاهم رفتن مدت 10-12 ساعت لازم آمد که من تا به زادگاهم رفته برسم با عقبه‌های پرچنگ و با راه‌های مشکل گذار. حالا ببینید که حتی تونل ما، یعنی که همون نقب ما با نام استقلال وجود دارد که مسافه که مدت 10-12 ساعت بود حاضر در 2 ساعت. البته کوشش کلان سروری دولت هست، پیشوای ملت که ما البته در گرد این کس جمع شده سیاسی خردمندانه این کس رو دستگیری میکنیم. باز چیزی دیگرش برای من همچون آموزگار که از آنجا استاده ایجاد کردن خیلی کار دشوار بود. من اگر 2 تا 3 تا کتاب خودم را در سالهای دور و دراز از سال 1996 اگر تا سال 2000 اگر بگم که 2 تا کتاب چاپ کرده باشم، در دوره استقلال البته من صاحب 6م کتاب شدم. و برای من یک شعار هست: گر روم بر ماه شوم با ماه رویان هم نشست، هیچ نگذارم کتاب مهر ملکم را زیده است، نامبرداری زمین و ملت و خلقم مدام زنده هستم تا دمی که تاجیکستان زنده است. بله، واقعا بینندگان عزیز و ارجمند استقلالیت است که امروز ایجادکاران ما آزادانه کار و فعالیت دارند و هر روز برای ما یک نوگانی میورند و میبینیم گلستان امید خیلی هم یک کتاب خوب است اینجا و چندین کتاب های دیگر همگی میوه استقلال هستند. خب یک چیز دیگر رو نباید فراموش کنیم که استقلالیت است که امروز عالمان ما رو، دانشمندان ما رو دیگر ملت ها میشناسند و اعتراف میکنند. خصوصا دانشمند داغستانی محمد امین حکیموف در مورد دانشمند تاجیک مولو ظهور طاهری یک کتابچه نوشته است که این هم با شرافت استقلالیت است، با شرافت بزرگی ملت تاجیک است. خب میخواستم در همین مورد بگویید. محمد امین این خودش آموزگار هست، چون برادری من میرزا یوسف و به طب خلقی مشغول بود. ما فوق‌العاده در اسکوئی که ما به چشنه می رفتیم در خسیرورد وا خوردیم و کتاب‌های یکدیگر به یکدیگر تحفه کردیم. بعد چند وقت آدم کتاب‌های من خوانده، من در مخشکله زندگانی میکردم، آمدن نزد من، صحبت ما طولانی شد و بی‌واسطه این کتاب خیلی تربیوی خوب هست که همه چیز با فکر انسان هست. اگر در تمام دنیا مردم فکرش سالم باشد آمد جنگ نمیشد. تمام کار با واسطه گفت و شنید، با از آن جمله استقلالیت میگویم صلح ما هم با واسطه گفت و شنید شد که صلح آرامی باشد، مردمی با عقل زندگیش پیش میبرد، عمر دراز میبیند. و البته
нисбати дигар кишварҳо гӯем чихеле ки истиқлолият имрӯз як хизмати бузурги президенти мо ҳамин мегӯям ки бисёр кишварҳо сафар мекунанд ҳар як навоварӣ мебинанд бо одамҳои дигар кишварҳо ҷумҳурии тоҷикистон омада дида бо чашми худ рафту омад зиёд шудааст рафту омад зиёд шуд иқтисодият зиёд мешавад одамҳо аз одамҳо як чиза меомӯзанд ва чӣ табре ки ҳозир бародари ман инҷа қайд кардан роҳҳо алакай мисал ба қариби ман сафари шаҳри Панҷакин доштам ки роҳҳо пештар 3 соат роҳ мекашем ҳозир 1 соат 1.5 соат меред ҳамаи ин шарофати истиқлолият ҳаст шарофати озодӣ ҳаст шарофати якдигарфаҳмии одамҳо ҳастанд. бале ёдовар мешавем бинандагони азиз ки имрӯз бо шарофати истиқлолият яъне як олими тоҷик метавонад дар Германия ва Россия фаъолият намоянд ки яке аз онҳо Муллозуҳур Тоҳирӣ ҳастанд академик. хуб ан ҳамин илми шуморо то чӣ андоза қабул карданд мардуми Россия ва дар Олмон чуноне мо маълумот дорем. ман ба қариби якумаш дар остона будам даъват кардан онҷо як барнома барои барномаи ман чӣ тавр бояд инсон 100 сол ум бинад бемор набошад тренинг яъне омӯзишҳо гузаронданд ки хеле ба мардуми онҷо писанд омад ва китобҳои мана чоп карданд ва дар Олмон бошад мана даъват карданд ки ҳатто як кафедра бо номи доктор Тоҳирӣ таъсис метиҳанд ки омада ман онҷо ба омӯзонам технологияи кори худама. яъне дар Олмон ки ин қадар технологияи пешрафта дорад ин қадар илми тиб дар онҷо пешрафта аст ҳоло ҳам ба тиби халқӣ боварӣ доранд. якумаш ин ки ҳар чӣ қадар технология пеш равад мо умуман проблеми саломатии дарозумрӣ ҳал карда наметавонем. Техника як ҳамон ташхиса беҳтар мефаҳмонад дигар чиз. Не ки одамҳоро агар мо омӯзонда тавонем бевосита омӯзиш аз мактаб сар мешавад. бояд ки вақте ки бачаи мактаб нисбати саломатии худаш як чизе дониш худаш ҳифз мекунад масалан вақте ки мӯҳои вай дар синни 20 рехт вай барқарор кардан хеле мушкил ё ки дандонҳо вай шуд аз боғча аз мактаб ки мо омӯзондем ёд гирифт ин сабаби солимии дарозумри мардум мегардад. агар мо имрӯз байни миллатҳо муқоиса кунем аз ҳама дарозумр японҳо ҳастанд. барои чӣ? барои ин ки меомӯзонанд. то ҷое мо медонем ан ҳамин доруҳое ки худи шумо ба фикрам тайёр мекунед омода мекунед дар дорухонаҳои Россия низ ба фурӯш бароварда шудааст яъне ҳаст. ин чӣ аст дар бораи маълумот диҳед дар бораи амон? якумаш ин ферула яъне ширии камол ки пештар афғонҳо аз мо гирифта мебурданд ҳиндустонҳо мефурӯхтанд ва як қимати хеле арзонқита мегирифтанд. ҳамина ман муддати аллакай як 10 сол зиёд шуд кор кардаша истеҳсолота мондам дар Россия мондам чунки баъди ҷанг дар мо ҳатто корхонаи таблетка мебурвардагӣ набуд ва дар инҷа омехта кардагӣ хитазан намешавад ки айни замон дар Тоҷикистон бимонед. ҳозир мо дар ҳамин суҳбати ҳамин ҳастем ки чунки рафтану овардану нархи ин қимат мешавад. ҳозир як ду корхонае ки дар инҷа таблетка ҳаб мебуроранд пайдо шудагӣ ҳозир мо гуфту шунид карда истодем ва ин дору аллакай дар ҳудуди миқёси дунё ҳам машҳур шуд чунки бевосита як оддитарин доруи моқти касалҳои ҷигар гепатит мегӯм начид касалҳои спид касалҳои кирмҳо нест мешаванд ёрдами калон мерасонад ва мардуми рус баҳои баланд метиҳанд ва дар онҳо тест ташвиқот зиёд мераванд. масалан вақте ки ин номи сабт гузашт дар вазорати беҳдошти Россия тандурустӣ аллакай тамоми вилоятҳо хабар рафт ки ҳамин хеле дору истеҳсолшудагӣ ва бевосита шумо истифода баред ҳамчун як информатсиони хабар. яъне ҳама тарафа ҳамин доруро санҷидан яъне баҳои баланд. дар институти питани 6 моҳ аз санҷиш гузашт 3 намуди чизҳо ҳаст. ташхисҳои гузонда дар онҷа. дорои дигар ин замч ҳаст ки аз санг тайёр карда шудагӣ аст. таркибаш 65 та макромикроэлемент дорад. масалан барои касалҳои захми меъда, геморрой, хунравӣ мана имрӯз рӯзҳо баҳои баланд додан ҳамчун дорое ки қанда паст мекунад роли калонбозӣ мекунад. баъд яъне ки ин дору палип сони эхинокок хуш карда мепартод киста мегӯм висӯшевеши қоқ карда мепартод. оддитарин чизҳо фақат вақте ки мо дастгирӣ ёфтем аз тариби вазорати тандурустии худмон аввал инҷа қайд гирифта шуд дар Россия ба қайд гирифта шуд ва агар мо истеҳсолота бо миқдори зиёд монем бозорро пайда кунем даромади зиёд мешавад ҷумҳурӣ. хуб мехостам аз Мирзо Юсуф Тоҳирӣ бипурсам ки шумо ҳамзамон дар баробари омӯзгор ва шоир будан ба табобати мардум низ машғул ҳастед. аз кадом гиёҳҳо бештар истифода мебаред ва то чӣ андоза ан ҳамин доруҳое ки шумо тайёр мекунед ба мардум
нафрасон аст? Барои кадом касалҳо нафрасон аст? сабабгори ба тибби халқи гузашта ман ҳастам. Ман ин бародарам муллозур тоҳирӣ ҳастанд. ва як солҳои 2002 вақте ки ба талхадони оилӣ ман санг пайдо шуд, духтурҳо гуфтанд ки беҷарроҳӣ имконият нест. вақте мо бародар маслиҳат кардем, гуфтанд фалон китобро мехонӣ, албатта роҳи тавбатро худат меёбӣ. ва дар муддати 28 рӯз ки бо ман як тарзи хоси худам ҳаст барои резондани санги гурдаю резондани санги талхадон, бо ҳамин роҳ вақте ки дидам ки дар ҳақиқат ин санг майда шуд рехт, ташхис кардам ки санг вуҷуд надорад, муҳаббатам нисбати ин касб зиёдтар шуд. ҳолон ки ман соли 84 факултаи таърихи донишгоҳи давлатии миллии тоҷикистонро тамом кардам ва соли 84 тибби халқиро, лекин дар асл бо тибби халқи қадар муҳаббат надоштам. ва дидам ки дар ҳақиқат ин бовар кунед ки кори шӯхӣ нест, кори саҳл нест. ва боз аз чӣ эътибори ман зиёдтар шуд. вақте ки бо инҳо ҳамкорӣ мекардам, як вақт дар дари хушманзарии ромити мо ҷаласаи табибони халқи 33 давлати дунёӣ буд. ва дар ҳамон ҷо вақте ки ман раиси табибони халқи тоҷикистон кунем ки ҳар як табиби тоҷик маводи худашро барои вай монанда барои ҳамон намоиш ҳамон ҷо як академики россия ҳатто аз ман омада як гиёҳро пурсид, гуфт ки гиёҳи ту манамин масалан дар он ҷо ман гули камолро монда будам, гуфт ки пашкаш ки ҳама қадар буд, гуфт ки чанд пул? Ман гуфтам ки 3 сомонӣ. вай ҳамон вақт барои ман як пули қимат дод ки ман ҳар як тинику аз ту 15 сомонӣ харидорӣ мекунам. ман гуфтам масалан дар россия ҳамин хел гиёҳ вуҷуд надорад? Гуфт дорад, лекин он гиёҳе ки дар шумо ҳаст сифати табобатиш 10 баробари ини россия. инҷо ҳам кишвари мо офтобрӯй аст, яъне ҳам боду ҳавои тоза. ина ман камтар шарҳ метиҳам, барои ин ки вақте ки ман дар Россия баромад кардам, ҳамин дороҳо ман як аввалин маротиба чой фитачаи доктор Тоҳирӣ бурда будам. баъд як баҳси илмӣ шуд ки фарқаш чи байни дороҳои гиёҳои Тоҷикистон ва Россия. ман гуфтам якумаш кишвари шумо ба боронгарӣ зиёд, бисёр макро микроэлементҳои шушта мебарад аз хок. дуюмаш нурҳои офтоб намерасанд, процесси синтез. ва мо дар ҳақиқат вақте ки муқоиса кардем, ҳамон чойҳое ки ман бурдам Россия ба чойҳои дар Россия мефурӯхтӣ ки 50 грамм 20 рубли Россия буданд. ине мана 100 сумӣ мефурӯхтанд, чунки эффекташ фоидаш калонтар. барои ҳамин мо кадом гиёҳа аз куҷо ҷамъоварӣ мекунем, чӣ хел ҷамъоварӣ мекунем, чӣ хел менӯшем, роли калон боз мекунанд. мана имрӯз ин бародари манам шӯҳрат ёфтан, ҳоло дар шанбарӣ кор карда истодан, ба мардум фоидашон расида истодааст. мана имрӯз аз тарафи президент қарор дар бораи тибби қонун дар бораи тибби халқи ассотсиатсияи мо пешниҳод карда буд, баромад. барои мардум ҳозир бо як ишора аз тарафи президент ки вақте ки шуд ки дар тамоми беморхонаҳо гӯшаи гиёҳдармонӣ ташкил кунед, мана ҳамин сол аллакай тамоми сардухтурҳо ба мо муроҷиат карданд ки аз куҷо гиёҳое биёрем, чӣ хел истифода барем, чунки нав фоидаи ҳамин чиза фаҳмесобем. ин гиёҳе ки ман ҳоло дар даст доштам бо забони китобатӣ коснӣ, дар баъзе маҳалҳо ин бо шири харак ва чачраки ҳам мегӯянд, бо забони русӣ цикори. хосияти хуби шифоён аз ҳама пеш барои бемориҳои илтиҳоби медию рӯда, барои бемориҳои варми ҷигару талха, барои одамое ки шикамравӣ доранд, барои ҳамонҳо истифода бурда мумкин. ҳатто хислати кирмрезӣ ҳам дорад ва барои бемориҳои хоришак ҳам истифода бурда мумкин аст. як чизи дигараш бо дар инҷо реши рӯян ки бо забони русӣ марианы красителная бисёр хосияти хуби майда кардани сангҳои гурдаи пешобронро дорад. дигар чиз ғури мушхор, инро ҳам мо истифода мебарем бо забони русӣ ки лапух ҳаст, аслан аз қисми поёнӣ аз реша сар карда то қисми болои ҳамашро истифода мебаранд. мо манаи хокашро барои бемории аслан ҷурраи сутумӯҳра ҳам истифода бурда мекунем, ҷурраи пешобдон ҳам истифода бурда мекунем, баъд барои санги хуб гурда. ин маводи дигар ки мо тайёр кардам, дар таркибаш 6 хел намуди мағзҳо вуҷуд дорад ва асал ки барои иммунитетро бақувват кардам, барои одамое ки сулфаю балғам дорад, барои одамое ки аз ҷиҳати ҷинсӣ суст ҳастанд, илтиҳоби узвҳои таносул метавонад истифода барад. ва ман барои одамое ки сусту бемадор ҳаст, ба бемориҳои шуш гирифтор ҳастанд, ҳамино маводи худи мо ҳаст. ман дар муқоиса боз як чизро дигар гуфтани ҳастам. масалан донишгоҳи миллӣ мо ду намуди чой мебурад, яке барои бемориҳои талхаю ҷигар ва гурдуи пешобдон ки 20 пакетча дорад ва дигараш барои бемориҳои асаб. хуб, кишвари мо ватани обҳои мусаффо аст. хуб, мо мебинем ки шумо дар ин ҷо китобе доред бо номи об қимат аз тилоқ қимат аст. хуб, дар ин ҷо чӣ аст ин мавзӯъ муҳтавои якумаше ки аввалин пешниҳоди президент дар ҷаласаи оон гузаштагӣ буд. соли 2003 пешниҳод карда буданд ки соли оби тоза чиз кунанд ва ман товоянам материал ҷамъ мекардам, барои як китоб навистам. баъзе одамҳо 10 сол 15 сол аз болаш кор мекунанд. ман 2 миёна 3 сол 4 сол 5 сол 6 сол 7 сол 8 сол 9 сол 10 сол 11 сол 12 сол 13 сол 14 сол 15 сол 16 сол 17 сол 18 сол 19 сол 20 сол 21 сол 22 сол 23 сол 24 сол 25 сол 26 сол 27 сол 28 сол 29 сол 30 сол 31 сол 32 сол 33 сол 34 сол 35 сол 36 сол 37 сол 38 сол 39 сол 40 сол 41 сол 42 сол 43 сол 44 сол 45 сол 46 сол 47 сол 48 сол 49 сол 50 сол 51 сол 52 сол 53 сол 54 сол 55 сол 56 сол 57 сол 58 сол 59 сол 60 sol 61 sol 62 sol 63 sol 64 sol 65 sol 66 sol 67 sol 68 sol 69 sol 70 sol 71 sol 72 sol 73 sol 74 sol 75 sol 76 sol 77 sol 78 sol 79 sol 80 sol 81 sol 82 sol 83 sol 84 sol 85 sol
و 3% در روی زمین آبهای نوشیدنی هست. دیگری همین اقیانوس گوییم و بحر و دایره‌های زیاد هستند. داروی نمره 1 این آب است. اگر یکم گوییم هوا باشد، دوم آب. مثلا من پیشنهاد میکنم از روی تکنولوژی که مثال من در این کتاب پیشنهاد کردم آدم‌ها طرز آبنوشی یاد گیرن، عموما کسل نمیشن. چون که وقتی که انسان تولد میشد 90% بدنی باید از آب بارد. هر صبح هر یک شما مثلا بینندگان عزیز از خواب خستید نیم کاسه یعنی تا نیم لیتر آب نوشید. برای چی؟ آب دلی نهار کنید. آب در بدن بوده بخار میشد، شب ارگان ها در کار، دل، راههای نفس. آب که بخار شد خون قبض میشد. خون که قبض شد به واسطه ما همچون کاردیولوگ دلشناس ما داروهای خون سوق میکردگی میدادیم. حاضر من داروی خون سوق میکردگی نمیتونم، فقط تکنولوژی آب نوشیدنی میتونم که تا خوراک خوردن 1 استکان آب نوش، بعد خوراک خوردن بعد 1 ساعت 1 استکان آب نوش. یعنی خون تازه میشود توسط آب رو نوشیدن. ارگانیسم انسان 2 تا فیلتر دارد. یعنی گوییم یکم این جگر. اگر مثلا چشم شما خیره شود، پوست شما کسل شود، خوش دل شما کسل شد، این تغییرات علت در جگر پیدا میشه. چون که از روده باریک پولوفابریکات گویم یا اتالوبورین جگر بمیرد، جگر خون تازه میکند و تمام بدن خون میره. وقتی که مثلا دوم فیلتر این گرده، وقتی که شما میان درد و بوم درد شدید، گرده همون فیلتر هست، آب نفس تازه کردن نمیتود، بعد چیزای گروبی میگود رفته تگی پوست با همون بغم ها و درد میموند، درد پیدا میشد و همین بیماری های تماما خودم گذراندگی. مثلا من 2 مرتبه حالت مرگ کلینیکی بودم. من امروز در پیش ما کتاب درباره دیابت نوشته استادم مازیر. من در خودم تجربه کرده استادم. مثلا ماه ینور وقتی که من در توسکویسکی بودم فوق‌العاده آنالیز پوریدم، قند سال بالا بود. اون شب روز من هر روز تقریبا 50 گرم عسل میخوردم. ممکن عسل خوردن. خب بعد اومدم ببینم که همین کم کم قند بالا شده استاد. و به واسطه حاضر من هر روز دنیمنیک می‌نویسم چی خوردم ممکن نه. همین بیماری ها نادرست خوراک خوری. مثلا من انجیر بسیار ناز می‌دیدم. بهترین چیز برای جگر و وای. نه که انجیر حاضر اگر خورید دیگه قند تیز زیاد می‌برداره. هر یک آدم احتیاط کردن یاد گیره دیگه 150 سال عمر می‌بیند. و همین شما پیش همه صحت سلامتی، عمر دراز، در لبان مردم تاجیک هم وقت خنده هویدا باشد، مهر و محبت، عشق، صداقت پایدار باشد. تحت راهبری سروری دولتمون پرزیدنت محترم امام علی رحمان متحد شویم، جمعیت پیش بریم، دستگیری یکدیگر باشیم و طبیعت تاجیکستان باز آبادتر کنیم. تن صحت باشد اگر خاطر جام دون که لقمان سکندر است تو کم برای تمام مردمی بیشترسای تاجیکستان تن صحتی خاطر جمعی تمنا دارم و این استقلالیت برای ما یک جشن ابدی باشد. واقعا استقلالیت و وحدت ملی است که امروز ما در همه ساحه‌ها رو به جانب رشد و پیشرفت می رویم و با همین امید و آرزوهای نکوک هر یک ما و شما با کارهای سازندگی و بنیادکاری در رشد و پیشرفت این وطن بهشت آسایمان سهمگزار می گردیم. برنامه امروزه خویش رو به فرجام می رسانیم. در فرجام با همه شما خانه آباد، تن صحت و روزگار آسوده رو تمنا داریم. خیر.